Duduk, cek. Please exit ya. Yuyu, Cinawang nyenkan man bantuan BLT ini. Ayo. Ini aja petis yang usaut. Santai ki adingin di. Dia ajak ngomong sing usaut. Dan halu nu si Bo cuma dong ngadoan. Angon makan manis sing ado. Sing lapis. Bang ado ngomli gelas. Cek kongkang-kongkengen bingung lagi ngomong. Ora nah. Kreatif piu. Nanti yang bantuannya sing deket-deket. Mungkin BLT ini. Orang ngapa pesu jai? Menoki di sing man. Jadi aku takunan kliane ketakunan anak iya ngurus kejang. Masa oke anak sing lah sing man. Anak sugih banget. Ada daunnya. Nah, cewek begini, banyak pang liwat iya. Nah banyak ngeliwat di awal sih cuma ngomong. Nah, banyak kajak ngomong. Nah kejang ini. Nah, jani kalantiang. A few inches later. Nah, tuh nengok ajak ngomong. Coba kalian. Mah nani orang ajak ngomongan. Bentar sing tinggalin sana oke ngomong. Nah, takunan ke masalah saya ini. Nah, banyak kal kantiang, banyak panen nengok iya. 2 hours later. Pak kalian. Memang lu ada omongan. Wow. Apa deh? Apa deh? Enak gak Pak, pasukan omongan nih. Kenapa? Gini Pak kalian, karena betakon bepesu bantuan BLT ini. Jangan diseman. Bantuan ini nak bermusyawarah malu sebelum bangun masyarakat. Yang komang nagihane jelas nih. Maisan Bapak tutup ke kantor kepala desa. Kengken nih Pak Yan. Masa yang seman? Pak Yan naon saya yang semugai. Anik ngelah man. Anik sing lah sari yang seman. Panjang tahu Pak Yan seman oh. Pak kalian pantas seman. Nak berdadi kalian. Mais, yan sang banda di kalian, Bapak kebangwe bantuan, cair uang, mencider pang jelas, alih langsung kepada desa ini, oke kamu boleh. No. Ben, dalam mana tuh jangan ngomong yang ngelang Melayu Ben, agak dalam mana tuh boleh, kompak lah. Mah nani marajah maru ani. Ben, ini langsung.